بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، dutangiye dushimira Allah, amahoro n'imigisha bisakare ku Mwimana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, we nabiwe n'abasangirangendo be n'abamukurikiye n'abazakomeza kumukurikira, dusaba Allah subhanahu wa ta'ala kuyadushyira mu bakurikiye Mwimana Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuzageza dutabarutse. Nyuma y'ibyo dukomeje igitabo cyacu cya kitabu tawhid cy'umumenyi Muhammad mwene Abdul Wahabi rahimahullahu ta'ala, Allah amugirire impuhwe. Qala al-musannif rahimahullah, umwanditsi w'igitabo aravuga ati: qala ibn Mas'ud radiyallahu anhu, qala ibn Mas'ud radiyallahu anhu, wa ibn Mas'ud Allah subhanahu wa ta'ala mwishimire yaravuze ati: twarangije kubona umusahaba ibn Mas'ud, ese ninde, ni mwene nde, ese yakomokaga hehe? Twibutse cyane twavuze ko bamwitaga Abdullahi mwene Mas'ud, twavuze ko yitwaga cyangwa se bamwitaga Abdullahi mwene Mas'ud mwene Ghafili mwene Habibi al-Hudhali. twavuze ko yitwaga Abdullahi mwene Mas'ud mwene Ghafili mwene Habibi al-Hudhali, akaba ari mu basahaba binjiye ubuyisilamu bwa mbere, ndetse akaba no mu basahaba babanye n'umwe y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallama cyane. Akaba yarapfuye mu mwaka wa 32 wiyimuka, apfira mu mujyi w'i Madina, mu mujyi w'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uyu ibn Mas'ud no mu bigwi bye, ni muri hadithi yavuzwe nawe, no mu bigwi bya Abdullahi mwene Mas'ud, aravuga ati intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaramubwiye iti: yewe Abdullahi mwene Mas'ud, ndagusaba yuko wansomera Qur'an. Intumwa y'Imana yaramubwiye iti: ndagusaba yuko wansomera Qur'an. Ahangaha turi kugaragaza bimwe mu bigwi by'umusahaba Abdullahi mwene Mas'ud. Rimwe intumwa y'Imana yaramubwiye iti: ndagusaba yuko wansomera Qur'an. Ibn Mas'ud Allah amwishimire aravuga ati, Ibn Mas'ud arangije aravuga ati: ese musomere Qur'ani kandi ari wowe yamanukiye? Ari kubwira intumwa y'Imana, ese musomere Qur'ani kandi ari wowe yamanukiye? Intumwa y'Imana irangije iravuga iti, intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallama irangije iravuga iti: mu by'ukuri ngewe nkunda kuba nakumva Qur'ani iri gusomwa n'undi muntu utari ngewe. Mu by'ukuri ngewe nkunda kumva Qur'an iri gusomwa n'undi muntu utari ngewe. Ibn Mas'ud aravuga ati: ndangije nsoma suratul Nisa, ndangije nsoma aya yo muri suratul Nisa, aya ya 41. ndangije nsoma, yani asomera intumwa y'Imana aya yo muri suratul Nisa kugeza ubwo yageze kuri aya ya 41, kugeza ubwo yageze kuri iyo aya tuvuze ya 41, aho Allah avuga ati: ese bizaba bimeze bite, yani ku munsi w'imperuka, ese bizaba bimeze bite
ku munsi w'imperuka ubwo tuzazana buri muhamya, ubwo tuzazana bizaba bimeze bite ku munsi w'imperuka ubwo tuzazana tukazana umuhamya kuri buri muryango, kuri buri umma zagize gute zahise. Ese bizaba bimeze bite ubwo tuzazana kuri buri muryango umuntu umuhamya we wa buri muryango, yani buri numwe ije kuvugira iki, ije kuvugira buri muryango wayo ko yasoje ubutumwa ndetse n'iki n'ibyo yagejeje kuri umma ye. Nawe Muhammadi tukakuzana uri umuhamya ku bantu bawe, nawe Muhammad tukakuzana uri umuhamya ku bantu bawe. Ibn Mas'ud aravuga ati ngeze kuri iyo aya, Ibn Mas'ud aravuga ati ngeze kuri iyo aya inwe Imana yansabye yuko nagira gute narekera. Ibn Mas'ud aravuga ati ngeze kuri iyo aya twarangije kubona yo muri suratul Nisa ya 41, unarayisomye inwe Imana irangije iti nsaba yuko nagira gute nahagarara. Ndangije ndahindukira ndayireba, ndangije ndahindukira ndayireba, mbona iri kurira, yana amaso yayo ari kujenga amarira, uko bitewe n'impuhwe afitiye umma ye n'uburyo azayivugire ejo ku munsi w'imperuka. Ibn Mas'ud aravuga ati ndangije ndahindukira ndayireba, mbona iri kugira gute, iri kurira. Iyi hadith iri muttafaqun alayhi, yakiriwe na Bukhari na Muslim. Ibi ni mu bigwi bya Ibn Mas'ud twari turi kureba. Dukomeze hadith. Qala Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, Ibn Mas'ud yaravuze ati, Ibn Mas'ud yaravuze ati man arada an yanzura ila wasiyyati Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam, man arada, ngo uzashaka cyangwa se ushaka, an yanzura kureba, ila wasiyyati Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam, kureba umurage w'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ibn Mas'ud aratubwira ngo ushaka kureba umurage w'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى, ngo ushaka kureba umurage w'intumwa y'Imana, uwo murage ushaka kureba umurage w'intumwa y'Imana, uwo murage yasorejeho ubutumwa bwe, uwo murage yasorejeho ubutumwa bwe, فليقرأ قوله تعالى, azasome imvugo ya Allah we uri hejuru igira iti, azasome imvugo ya Allah we uri hejuru igira iti, قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم, azasome aya y'ijana na 51 ila qawli ta'ala, kugeza ku mvugo ya Allah we uri hejuru, kugeza ku mvugo ya Allah we uri hejuru. Iyo mvugo ikabigira iti, wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu, wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu. Al-aya. Nubango rero ushaka kureba umurage w'intumwa y'Imana yasorejeho ubutumwa bwe, azasoma izi aya zo muri suratu Al-An'am, aya y'ijana na 51 kugeza kuri aya y'ijana na 53. Ndakeka ibingibi bigize gute bisobanutse. Ndumva twasiga kanya hasi tukandika inyungu dukura muri hadith mbere yo kwimukira kuri hadith ya Muadh mwene Jabari radiyallahu anhu. Twandike hasi y'ibyo turangije kuvuga inyungu dukura muri hadith ya Abdullahi mwene Mas'ud. Twandike hasi inyungu dukura muri hadithi ya Abdullahi mwene Mas'ud, Allah amwishimire. Inyungu ya mbere dukura muri hadith
ya Abdullah mwene Mas'ud. Iya mbere nuko muri iyi hadith ikintu cya mbere, inyungu ya mbere dukuramo nuko harimo kugaragaza biriya byavuzwe muri zira aya zagize gute zahise, zira aya 3 twabonye, ndetse na ziriya nama Allah yatugiriye z'ibintu 10 tugomba kujya gute, tugomba kurinda. Twarangije kubireba, yaba ari ukubangikanya Allah, kubyirinda, guharira Allah amasengesho n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Nuvuga ngo inyungu ya mbere dukuramo harimo kugaragaza agaciro ka biriya bintu Allah yatugiriyeho inama, harimo kugaragaza agaciro ka biriya bintu 10, harimo kugaragaza agaciro ka biriya bintu 10 Allah subhanahu wa ta'ala yatugiriyemo inama, kandi harimo yuko biriya Allah yatugiriyeho inama biriya bintu 10 ndetse nabyo n'Imana yagize gute, yatugiriyemo inama abikomoye kuri Allah subhanahu wa ta'ala. Biriya bintu Allah yatugiriyemo inama 10 ndetse ni nabyo n'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallama nawe yatugiriyemo iki, inama. Icya kabiri twihuse mu nyungu dukuramo aho ngaho, turakuramo yuko n'ubundi ko intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallama ntabwo ishobora kutugira cyangwa kutugira inama uretse ko atugiramo inama n'ubundi nibyo Allah subhanahu wa ta'ala aba yaramuhaye kugira ngo natwe abigire gute, abitugiremo iyo nama. Kuko n'ubundi twarangije kubibona yuko Ibn Mas'ud avuga ati, ushaka kureba umurage w'intumwa y'Imana, uwo murage akaba ari wo yasorejeho ubutumwa bwe, azasome ziriya aya 3 zo muri suratu Al-An'am guhera kuri aya 151 kugeza kuri aya 153. Uvuga ngo rero umurage, icya kabiri, umurage intumwa y'Imana n'ubundi yatugiriye ni nawo Allah yagize gute, yatugiriye hehe, muri iriya aya, muri ziriya aya zingahe twarangije kubona 3. N'ubundi umurage intumwa y'Imana ari kutugira ni nk'uri Allah subhanahu wa ta'ala yagize gute, yatugiriye muri ziriya aya 3 twarangije kubona muri suratu Al-An'am. Dumva inshallah twakomeza na hadith ya kabiri ya Mu'adh mwene Jabari radiyallahu anhu. Iyi turaza kuyikuramo inyungu nyinshi, ariko turabanza tuyisobanure ijambo rimwe kurindi. Inshallah nidutangira kuvuga Mu'adh mwene Jabari, turabanza tuvugeho ibigwi bye gatoya tubone kwinjira muri hadith. Qala al-musannif rahimahullah, umwanditsi w'igitabo Muhammad mwene Abdul Wahhab Allah mugirire impuhwe aravuga ati, wa an Mu'adhi ibn Jabari radiyallahu anhu, ngo biturutse ku musahaba bita Mu'adh mwene Jabari Allah amwishimire. Turabanza turebe, twandike ese Mu'adh ninde, twandike hasi kuri iyo hadith ese Mu'adhi ninde. Twatangiye bamwitaga Mu'adh mwene Jabari mwene Amru mwene Ausi mwene Ka'bu mwene Amru al-Khazraji. Iyi Khazraji mushyire muri entre parenthèse ubwoko bw'ubundi bwa Ausi wal Khazraji bwari ubwoko bwaturukaga mu gihugu cya Yaman cyangwa se mu gihugu cya Yemen. Ubwoko bwa Ausi wal Khazraji bwari ubwoko bwaturukaga mu gihugu cya Yaman cyangwa se mu gihugu cya Yemen, ari nta kintu Imana yaje koherezamo Mu'adh mwene Jabari. Turaza kubireba. Twarangije kubona yuko bamwitaga Mu'adh mwene Jabari mwene Amru mwene Ausi mwene Ka'b mwene Amru al-Khazraji al-Ansari
ni ba bantu b'abasangwa ba bandi bakiriye intumwa y'Imana ubwo yavaga Makka yimukira hehe Madina. Al Ansari ni abasangwa ba Madina, bamwe bakiriye intumwa y'Imana ubwo yahungaga ivuye Makka yerekeza hehe Madina. Uyu musahaba yari inyanja y'ubumenyi. Twandike uyu musahaba yari inyanja y'ubumenyi. Uyu musahaba yari inyanja y'ubumenyi kugeza ubwo haje hadithi y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallama ivuga iti, kugeza ubwo haje hadithi y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallama iri kuvuga kuri Muadh, ivuga ngo niwe muntu wari uzi ibiri halali n'ibiri haram, ivuga ngo ni wari uzi amategeko y'idini kurenza abandi bose, niwe wari uzi gutandukanya halal na haram, yani bivuze ngo ni wari uzi amategeko y'idini kurenza abandi bose mu basangira ngendo b'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Rero uyu musahaba Muadh twarangije kubona amazina ye n'uburyo yari inyanja mu bumenyi. No mu yindi mvugo twandike hadith, no mu yindi mvugo yani mu yindi hadith, no mu yindi mvugo iri kuvuga ibigwi bya Muadh mwene Jabari, tuyandike hasi y'ingiyi turangije kubona. No mu yindi mvugo ivuga ibigwi bya Muadh mwene Jabari ni muri hadithi yakiriwe na Al-Hakim. Ubwo iravuga hadithi iratubwira iti ngo Muadhi mwene Jabari Allah mwishimire, ngo Muadhi mwene Jabari Allah amwishimire, ngo ku munsi w'imperuka, ngo ku munsi w'imperuka azaba ari imbere y'abamenyi bose ubwo havuyemo intumwa n'abahanuzi. Ngo Muadhi mwene Jabari azaba ari imbere y'abamenyi bose havuyemo intumwa n'abahanuzi, ahantu umuntu ashobora gutera ibuye n'ukuboko kwe. Ngo Muadhi mwene Jabari ku munsi w'imperuka azaba ari imbere y'abamenyi bose havuyemo intumwa n'abahanuzi, ahantu umuntu ashobora gutera ibuye n'ukuboko kwe, yani uvuga ngo azaba ari imbere y'abamenyi bandi havuyemo intumwa n'abahanuzi. Ikigero n'intera ahantu umuntu ashobora gutera ibuye n'iki n'ukuboko kwe, bitewe n'ukuntu yari umumenyi ukomeye cyane, Allah subhanahu wa ta'ala mwishimire. Iyi hadith twarangije ko yakiriwe na Al-Hakim. Mu bindi bigwi bye bya nyuma turi gusoza, ibigwi bye ni muri hadithi, twandike hasi, ni muri hadith yakiriwe na Imam Ahmad muri Musnadi. Ni muri hadithi yakiriwe na Imam Ahmad muri Musnadi. Ni muri hadithi yakiriwe na Imam Ahmad muri Musnadi. Intumwa y'Imana ubwo yari igiye kumwohereza mu gihugu cya Yaman, intumwa y'Imana ubwo yari igiye kumwohereza mu gihugu cya Yemeni, yamwohereje ari kumwe n'uwo bita Abu Musa al-Ash'ari. Intumwa y'Imana ijya kumwohereza mu gihugu cya Yemeni yamwohereje ari kumwe n'umusangirangendo wundi bita Abu Musa al-Ash'ari. Intumwa y'Imana irangije irabaherekeza, intumwa y'Imana irangije irabaherekeza iri kugenda hasi, bo bari kugendera ku kigenderwaho cyabo. Intumwa y'Imana irangije iravuga iti, intumwa y'Imana yaraberekeje iri kugenda hasi, bo bari kugenda ku kigenderwaho cyabo. Intumwa y'Imana irangije irababwira iti, nakwe ibwira Muadh, iramubwira ati yewe Muadh, mu by'ukuri wowe ushobora kutazongera guhura nanjye nyuma y'uyu mwaka. Mu by'ukuri wowe ushobora kutazongera guhura nanjye nyuma y'uyu mwaka, ukaba ushobora kuzanyura ku musigiti wanjye no ku mva yanjye, ukaba ushobora kuzanyura ku musigiti wanjye n'imva yanjye. Yari bishatse kugaragaza ko Muadh ashobora kuzagaruka intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaratabarutse. Muadh akimara kubyumva arangije ararira, bitewe n'uko ashobora kuzagaruka agasanga intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaratabarutse. Ibi ngibi ni mu bigwi byerekeye
n'umusahaba Muadh mwene Jabal. Uyu Muadh mwene Jabal intumwa y'Imana ikimara gufungura Makka yasubiye mu biganza by'abayisilamu. Intumwa y'Imana ikimara gufungura umujyi wa Makka wasubiye mu biganza by'abayisilamu, bavuye mu biganza by'abahakanyi, niwe muntu intumwa y'Imana yasizeyo ngo yigisha abantu bo muri Makka idini. Niwe muntu intumwa y'Imana yasizeyo ngo yigisha abantu bo muri Makka idini y'Ubuyisilamu. Byari mu mwaka wa 8 w'iyimuka. Byari mu mwaka wa 8 w'iyimuka nibwo intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yafunguye umujyi wa Makka. Uyu Muadh mwene Jabal dukomeje yaje gupfa. Uyu Muadh mwene Jabal dukomeje yaje gupfa mu mwaka wa 18 w'iyimuka. Yaje gupfa mu mwaka wa 18 w'iyimuka afite imyaka 38. Afite imyaka 38. Allah subhanahu wa ta'ala amwishimire. Muadhi aravuga ngo kuntu radifa an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ala himarin faqala li. Muadhi aravuga ati kuntu radifa an-nabiy, ngo nari inyuma y'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam ala himarin, ku ndogobe. Nari inyuma y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ku ndogobe. Nubanga intumwa y'Imana yari imuhetse ku mugongo wayo, yani ku mugongo w'indogobe. Ubundi ijambo radifa babivuze yuko ni umuntu uhetse inyuma ku kigenderwaho cyawe, nk'umuntu uhetse kuri moto, ku igare, ku ifarasi, ku ndogobe n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Muadh mwene Jabal aravuga ngo kuntu radifa an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ala himarin, ngo nari ndi inyuma y'intumwa y'Imana amahoro n'ibisha bya Allah bibeho ku ndogobe. Faqala li, irangije irambwira iti ya Muadhu, yewe Muadhi, ya Muadhu, yewe Muadhi, ataderi, ese waba uzi ma haqqullahi ala al-ibadi, ma haqqullahi ala al-ibadi, ese waba uzi ukuri kwa Allah ku bagaragu be? Ese waba uzi ukuri kwa Allah ku bagaragu be? Wa ma haqqul ibadi ala Allah, ndetse n'ukuri kw'abagaragu kuri Allah. Wa ma haqqul ibadi ala Allah, n'ukuri kw'abagaragu kuri Allah. Qultu, Muadh mwene Jabal aravuga ati qultu, ndangije ndavuga ni Allahu wa rasuluhu a'lam, ngo mu by'ukuri ibyo ngibyo bizwi na Allah n'intumwa ye. Qala, intumwa y'Imana irangije iravuga iti haqqullahi ala al-ibadi, ngo ukuri kwa Allah ku bagaragu be, ukuri kwa Allah ku bagaragu be, an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a, ukuri kwa Allah ku bagaragu be ngo nuko bagomba kumugaragira ntibamubangikanye n'ikindi icyo ari cyo cyose. Ukuri kwa Allah ku bagaragu be ngo nuko abagaragu be bagomba kumugaragira ntibamubangikanye n'ikindi icyo ari cyo cyose. Wa haqqul ibadi ala Allah, noneho n'ukuri kw'abagaragu kwa Allah subhanahu, cyangwa se ukuri kw'abagaragu bafite kwa Allah, n'ukuri kw'abagaragu bafite kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Alla yu'adhiba, ngo nuko Allah tazahana man la yushriku bihi shay'a, umuntu utazamubangikanya. N'ukuri kw'abagaragu kwa Allah nuko Allah atazahana umuntu utaramubangikanyije. Qultu, Muadh mwene Jabal aravuga ati ya Rasulallahi, yewe numwa ya Allah, yewe numwa ya Allah, afala ubashiru nasa, ese ino nkuru nziza sinayigeza ku bantu, sinayibwira abantu? Ese iyi nkuru nziza sinayibwira abantu? Qala,
intumwa y'Imana irangije iramubwira iti la tubashiruhum, oya uramenye iyi nkuru utayibwira abantu. Fayattakilu, barangiza bakagira gute, bakirara bakishingikiriza yuko bakishingikiriza yuko utazabangikanya Allah atazamuhana, barangiza bakareka kurushanwa mu gukora ibikorwa byiza. Intumwa y'Imana isambwira ati la tubashiruhum, oya wibabwira iyo nkuru. Fayattakilu, barangiza bakishingikiriza yuko, bakirara bakumva yuko utazabangikanya Allah atazamuhana, barangiza bakareka guhatana no kurushanwa mu gukora ibikorwa byiza. Akhrajahu fi sahihain, iyo hadith iri muri sahihain, yani kwa Bukhari na Muslim. Dom inshallah twasoreza ahangaha dusaba Allah subhanahu wa ta'ala ko yadushikamisha kuri tawhid, ndetse yadushikamisha no ku idini ye ku bushobozi bwa Allah. Ejo tuzatangira kuri hadith, tugende tuvuga akantu kamwe ku kandi, tubone gukomeza no gutangira umuryango mushyashya. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.